Siyabonga amazethe amahle enkosini. Sokuyisikhathi ke lesi-ke sisuke sesenzima kakhulu. Ungcono ngibhibhidla kulokho okubhaliwe kukaNkulunkulu. Ngakho basefanele ngime ngikhulume lapha phambi kwenu mase nibangaka noshembe nesabelo. Ngizawucela ke ngesihlabelelo sika 129 ukuthi uJehova azahlala osihlokweni solimi lwami. Uthi enza ukukhuluma ungaboni abantu kodwa kubaphilise abo. Ungangilibazisi wena sitha sami, wena sitha sami, uJehova engibiza, uJehova engibisa, angisuke ungangilibazisi, wena sitha sami, wena sitha sami, uJehova engibisa, uJehova angisuke ngimlanda ihlomali ngithwese ihlomali enhliziyweni enecala yenine ithemba lichithiwe ithemba lichithiwe akumivuso lodwa akumivuso akusibona abangathandi akusibona abanga ukuza kuwe Nkosi kuwe balahlekelwe amathemba lwaphela uthando lwabo Amen. Siyabonga. Ngazethe amahle Nkosi. Sibonga ke komdala weinsuku okuyena osimemile. Thina bekukufisa asibonge ukuthi ihlo zethu ziphumelele kuba sikwazile ukufika. Kodwa umuntu osimemile nguJehova okuyena owazi insuku zethu. Uyena futhi osisizile nasaphupheni okufa. Ebekade ezosihlasela wawachitha yena. Wasithanda sengathathatha ngisho eswini zawo mama bethu. Ngisho sisemathunjini omama bethu wayisithanda sabakhona. Yisabatha ke namhla. Bantu bonke hayi mana sizakuphela. Bantu bonke abamesabayo uJehova babagcine isabatha. Bamfundela Exodus 81:40. Khona into azokucuphela kodwa sibona 28:13 ngithande ukudlula kakhulu kule ncwadi yesabatha ukuze sihlale sazi ukuba isabatha lisuka kumenzi wezulu Esifunde njengoba sibiza incwadi kaExodus 31 isahluko bese kuba ikhasi 14 anogcina isabatha ingcwelekini lelo suku lungcwelekile lo dumazayo lowo olidumazayo akafi impela loyo olidumazayo makafi impela usebenza umsebenzi ingalo yonqunywa kwabakuwo lalela ke mawusebenza umsebenzi ingalo wena uyanqunywa kwabakini angazi noma sesikunake into ukuthi futhi linqunywa kwabakubo awuzonqunywa lesontweni kodwa zanqunywa kwabakini siguqela lapha nje asaze masekho lana kwabakithi
engathi singaluqikelela kakhulu lolu suku ngoba siguqelana nje kunabaningi abanqunywayo njengamanje kusile nje bayanqunywa bona emndeni yakubo hayi ngokunqunywa ngombese juqu banqunywa baphila uyahamba umuntu akasanda ngoba kubo ubasusa yena ngokusebenza ngalolu suku namhlanje ifunde leyo masuyitholile 2013 incwadi kaDeuteronomy 28 verse 13 uJehova uyakukwenza ube inhloko ungabi umsila uJehova uyakwenza ube inhloko mawuzoba inhloko uzoba phambili uzobe egcineni ube phezulu wedwa ungabi phansi ube phezulu wena wedwa ungabi lapha phansi uma uzilalela izimemezelo zikaJehova uThixo wakho nakho ke akazokubeka nje phezulu uzokubeka wenze njalo zombeka phezulu ozilalelayo uma uzilalela izimemezelo zezwi lakhe engikuyala ngazo namuhla oyalwa ngazo namhla ukuziqaphela nokuzenza ukuba uziqaphele noba uzenze maningaphambuki nakwelilodwa lamazwi engikuyala ngawo ma uyalwa ke ungaphambuki iningi baba inkosi inkosisi kukhona ngiyithanda ngithi Joshua 24:20 mangafosisi yengizwa abantu bethi iBhayibheli liyayiphikisa asho njalo enye isizwe sakhuluma ngathi hayi iBhayibheli izithi mina ayiphikisayo yebo ileyo sifune imisebenzi incwadi kaJoshua yamashumi 24 ivesi lamashumi ikhasi lamashumi 20 yebo nxa nimshiya uJehova niye nikhonze othixo bezizwe bese nihamba manje niyokhonza othixo bezizwe khona uyakuguquka yazi yabona ntate ifundo umkhabela seyisizwe seguqula uyaguquka sakubekile phezulu ngoba uzilalela izimemezelo zezwi lakhe wangakwenza umsila kwenza waba inhloko osanayo anenzele ukubi uyaguquka manje anenzele okubi aniqede esenenzele ukubi esanenzela kusho ukuthi masawenzele okuhle safuna kusuka kuJehova once basuka kuJehova uyahliya uJehova kwenzele okubi esakwenzele okuhle ningi baba amen sikhuluma ngoShembu uShambeke asimazi uShembu ngoba indida sike sanomvangeli ngesabatha ledlule sengilibele umvangeli isibongo sakhe sithephekeleza sizobe sindala ikhuluma kithi ithi sithi thina uShembu ubonakale ngo1910 ukhuluma ke ngendawo yalapha asemzinyathi emzini wakashangasa uShembe ufika khona lingakandi ivangeli kithi kwako 1910 1911 uShembe ke mayizo la kuzoya khona uShembe ubona ngengubo ezimhlophe uyalandela akahambi yedwa ngeke uzokufika ngozokuzakuzoba khona uShembe ubona ngamanazara angena amanazareta ngoba uShembe wayekade eceliwe emzini wakashangasa kunengane yakhona impumputha ingaboni wasehamba yongena khona ngenhla komzi wakashangase kukhona unkosikazi unomuzi egala khona uMadube umndeni omafukuza wasebuka lobu buhle obungena kulomzi badosa amanzi dosa indisho bahlamba ufuna ukuphuthuma khona ukuthi ngibona into enhle ngena lapha abantu abahleka ngaba ngalapha uma ngena ufika uShambe ingane ibekwe la uthi kuyo ngeminwe emibili la emehlweni uthi mntanami ubonani ithi ayiboni uyaphinda uthi mntanami ubonani ithi ayiboni uyaphinda kwesithathu uthi mntanami ubonani ithi ngane hawu ngibona uba noma bahlela abazali bala wasukuma babona umntwana
bathi yavusa yavusa amehlo ngikhuluma ngomqalo wenze bathi wavusa amehlo wasembona lo mama wasithi hawu mntanami konje mina nawe sibonane phi thi umvangeli wagibisa ikhanda lo mama wathi baba mina ngakubona kwelisa angidlule emhlabeni ngafe ngabona wena uthi batshela abantu ukuthi ngathini kuwe uthi la mama wathi baba ngenze kahle konke emhlabeni ayikho into embi engiyenzile kodwa ngeke ngingene ezulwini ngoba nganginalo ithikithi mina futhi angibhabhathisiwe wathi wena thina boshembe sesiyeza yasho iminyaka u18 engakafiki ushembe wathi mntanami sozanda insuku zakho hamba ngoba wenze kahle kodwa inkinga ngengene ezulwini awunathikithi wena awubhabhathisiwe futhi kodwa thina boshembe sesiyeza safika sikubhabhathise bese uyahamba ungene ezulwini bayihlala lo mnyaka waze wambona ushembe wambhabhathisa masikhuluma noSidayi wafika 1910 eShambe akekho kahle umaziyo ukuthi wanini ngoba ngizokike umdala nensuku ngamane sho njalo impela umdala nensuku umdala kakhulu ngoba yonke into ezikayo uthi thina sino baba sathi ngathi lo muntu ungakanani lento isala nje ngakuthina luyamvangeli wakhuluma indaba eyangishayisa ngovalo kunephathana yebongo la mangabe imbongi zakithi ekuphakameni zihasha umangala uMaqhayi umntana omlungu uye nenizwe belokhuza usayitsheni wahloma wahlangana amehlo wavuma wathi indaba zimnandi zisekho uthi umvangala hayi ngoba wamthanda ushambe lo mlungu uthi wangamfuni uthi uza wangamfuna mambone ngoba inkinga into eyenzayo ushambe wayenza duma kakhulu ekhipha iboshwa ejele bembophile wakhomba okhiye waqoshuka wahlala phansi wafundisa izwi bakabala ngisho sisodwa baqhamuka nezinja ngoba kwathi banhlawojela bathola izwi lokhu zaliboshwa zipho wabiza ama dog unit zazi ziyaqhamuza lapha phansi ashayimisa zonke lapha phansi base bebuka ukuthi la muntu la akukhishwa yena basala lapha akukhishwe lo muntu base bekhuluma bahleba lo mlungu abakade usigaxa amaphande wagaxa waphambanisa ethi ngeke akakho umuntu oyikhafula nithi umuntu omnyama ikhafula ngeke uNkulunkulu ngeke ahlale umuntu omnyama ikhafula wathi into efuna ngenza fanele ngimdubule ezodubula ushembe angithi mhlawumbe umlungu wayelandela ushembe wathi masichaza umfana ungeyayinayi athi njalo uthi wamdonsa wona ehlathini thema esehlathini wathi shembe ngamayisa phenduka ngikudubule wasikhokha isibhamu ayaphenduka aphenduka ushembe wathi mayiphenduka embheka wathi uyambuka wangabe sabona ikhafula hawu thawa qhaqhazela umlungu uthi yabhekisisa bona ihwanqa sekuyivuma mvumane le evumisa zabaJuda hawu uJesu Kristu impela waguqa phansi ngamadolo wathi inkosi akucela ukuba ungiqhube ungikhiphe namhlanje bathi ngiyafuna namhlanje indaba zinkulu sekuphakamile saseyithatha imbongi zakithi Amen. umsebenzi kaShambe mkhulu ukhona akhe khona ithi kusenkatheni amakhosazana leva msukuya khona amalaza lelo gama walichaza afuna aqala siqala kanjani laqala ngalo gama wekade ethenge iplaza lelo plaza lelo ethenge lapha bekhokhela eMaritzburg kumlungu waseFrance wayiFrench wasekhokhela uhafu uthi wabizwa uShambe eMaritzburg bathiwa Shambe kunesigabala somthetho singasibonanga lapha omnyama akavunyelwe ukuthenga omhlophe nomhlophe futhi akavunyelwe ukuthenga omnyama kufanele kudayiselwana omnyama nomnyama omhlophe nomhlophe ngakho ke awusayitholi le ndawo imali yakho uzikhokhile sakubuyisela abuyishe twabuyishe kwamakhosazana kodwa bathi bantu bami sakwenza ikade sishaya ifinto lomlungu ngoba ile ndawo siyayifunda boShambe ngeke akwazi usithuca wathi sathumela uNkulunkulu wakubo
baqonda ukuthini wathi ngoba wathi ngoba banibala wena wathi hayi sina bashambe sodibana uNkulunkulu wakubo kuyona bazashona zambili aselimi ihashe kuphakamile uzawucela ushambe ukuphuma isithuba wafika bathi umlungu ukuthi umlungu ushembe le ndawo eyakho sekushintshe sokuhoxisiwe lokho ukuthi indawo sizoyithola sokuhoxisiwe nemali esela sizoyikhokha njengoba ikhona nje kuzoba namhlanje ingakho ngithi ushambe asimazi ukuthi ungubani engathi uThixo kodwa ngasipha inhliziyo ngoba lento ifuna ube nenhliziyo umuntu memnyathelile hayibo mawuthi uyambonisa ngavumi yakomunye oyilungu noma ophethe khona abashubeko abahlakulu hayi ubani ngeke nginyatheli khona ake sikhulume ngoba manje asisakhulumisana ngoba ngabe ngasakhulumisani lapha hayi mana sathi akuzoba kuhle nizothanda mthanzo njani la ningakhulumisani anizwani phakathi ngiyabonda kusekhona ukusonda kwakhona ukukhona kufanele nje zawuze sizilungise zifunda ukuxolela uthi uNkulunkulu uma umuntu engakukhulumisi kodwa bawuvukana umhlangana embingelele akagcinike lapho uJehova uzothi umbuze nokudla ukuthi udle na umpakela wena ngakukhulumisa impela mawuyithola ifunde wena phela uthi uhagcina lapho engathi uNkulunkulu angasisiza sinamathele kuye ngoba ushaba sibona uNkulunkulu sishoke ngemisebenzi esiyibonile nala silande khona akuyona into engangathi mhlambe ngisho ngisemncane nje angikaze ngisho ukuthi hayi emsizweni ngoke mhlambe ngisonto cha impela nangengayithi into nangifisa zonke izinto ezinhle ukuthi mangimdala ngifuna lokho ngingaba ngoba ngibe lokho kodwa ngikaze ngisho ukuthi ngoke ngiguqa phambi kwabantu ngijumayele cha angazi ukuthi ivaka umuntu olandela omama esontweni kanti hey khona uNkulunkulu lapha kuyaphila kodwa kushame ngobe nomsa wasilanda emavungwini ngingathandi ukuxoxa kakhulu ngena kakhulu la ngangiphuma khona ngoba yamuzwa intshumayelo sizwa kaMkhize ekhuluma athi inkosi langa yakhuluma kwakomunye umshumayeli wayephenduke lapha esebenzisa kakhulu impande weyazi kusho ukuthi inhliziyo bangayikhipha yonke bangayisusa inhliziyo yonke noma kahlambulukanga kahle ngenemazini bathi njalo wathi mayiphatha inkonzo athi hey mina bengwazi umthi athi futhi nehlathele kuona kade ngukho khona ngisalazi futhi ngisawubona mangidlula njalo bakhuluma njalo athi umuthi mina phela ngiyawazi athi hayi ukhona abantu abawaziyo umuthi abantu abahlangana nentombi nje bayibingelele babuze igama lalo nesibongo bese kuphelile njalo isiyo izela kuthiwa lo mshumayeli kwakhamba wanyamala yabuza inkosi athi uphi akwathi usefundile sathini vele uzongayisusile khona usathi mayexabana nomuntu weseyiNazaretha acabanga ukuthi kade wazi yena umuthi inhliziyo isukile akasafuna umuntu athandaze uyazi bangihlanganisa usibanibani nosibanibani ngoba lapha zinenke ziyimpande zamagama ingakho ingathandi kakhulu nami engisuke khona kodwa ngiye ngiyithathe le enhle ushembe la ngoba usilande khona ushembe khona emabibini wasilanda sisandinda wasimisa sabashiya baphuza kwakumnandi sabashiya salanga lufunga lihle usafuna ukuyifunda mama ifunde njalo mawubona uma kulambe isitha sakho njalo makulambe isitha sakho usiphe ukudla usiphe ukudla noma somile usiphuzise ngokwenza njalo lokhu uyakufumbela amalahle avutayo ekhanda lakhe amen baba
Mawenza njalo ufumbela amalala afuthayo ekhanda lakhe lo muntu mkhulumisa wena mphusise phela makhe waphuse umphakela ukudla adle khona uwazi kade kwanikwazi ukuthi yakuzona ungaadi mayiquve nawuquve ngizohlafuna ipiki zobe nini hlafuna nezipikile ngizobulawa ngizofa amazinyo manje ukuhlafuna ipikile angathi ngayibheka nabashambe nethamba umuntu ukhumbule ungena kwakho lapha ungafumana ukhishwa umuntu la uma usikhethela wena ungena la so ungakhishwa umuntu manje ukuthi hawo lo muntu mangithe sawona kunani uyi bayilambile umnike yabona ke indaba kaShembe ayi ingidide kakhulu ngiye ngikhumbule ngakabelo Nazareth inkosi kanti yakhuluma nami kangiso ngoba hayi yenzeka ungayitholi indlebe esikamama khona isikhathi ngathi ngisebenza ngiseka-Supercare ngamiswa khona ngeza lapha ekhaya ngimisiwe ngingasebenzi ngahlala inyanga ezintathu kodwa isimanga ngangiyiholela lezo nyanga kodwa ngibazanga ukubona ukuthi uNkulunkulu ukhonta ekhulumayo kimi kwacala ukuphela kwalo zabuthaniswa zonke zathi ngikukimi sathi zonke siyalela ithathe inyanga eqeda icala kanje ngisho organizer weunion angangihamba naye wathi hayi ngihambe nenye insizwa ke namhlanje wonke amaphuzu ebengwabekile ngisaba ukubalela icala kwavela afika umlungu aliqeda engashongo lutho wathi balala phela inyanga wathi wathatha lo muntu umsemsebenzini Amen. wathina ngithi bafana lutho kompanga ngathatha amanzi umfaka sibiya sebakhe ngale emsinga manje uyicolana athatha amanzi nje kuyona kade ungiboleka amanzi lapha nje amafutha anginawo mangcobo eva msitwa mlungu lokho zale ngisale ngiphuza utshwala mina lapha mlungu yena ethempelini sale mina ngidla utshwala ngithi ngivike ithila ithi angaliphuza ngoba isabata kodwa la buyabanda ngiphuza ngiphuza ukuthi hayi kuyabanda njalo phela ke ngigcobela lamafutha ufika hlehle icala igcizeni lafika la phela ngabuyela emsebenzini ngangabona ukuthi job yakho kodwa ngizenganaka la izinto zingasahambi khona kahle lase ibheda kakhulu ke kodwa nakhona ukuza kwami lapha ngangizobika nje lento eyinkhungethe ngoba phela mase kungasaphoseki kahle ekhaya imali umphefumulo uyonakala yakhathazeka kakhulu nenoni futhi awulitholi ngoba nomudla lokho okudlayo uyakugwinya kodwa kukhona inhliziyo ethi Nkosi yami ngaze ekhaya bona ke babagwinyeni uyithole omayana ukuhambisa uyibona kahle le mali ayingenele ngingena laba abaningi bazothengayo ngakho personal lot ucabanga ukuthi na kanjani abakuthengile sokuphelile kodwa ayikho futhi engizwe akukho lutho nakumina kwalokho kokudla akwazi ukunikeza inoni ngoba ukudla uyacabanga ase ngingeneleka komashonisa ngiyixoxa nje leyo ndaba kakhulu kodwa ngiye ngithanda ukuyisho ngoba hey yangibonisa uThembe Amen. yangibonisa uThembe nganikela ngo2 rand angena ngaguqa nganika ngizositimeleni hey indaba zami ngathi ngiyagibela ngangumdlali kaKhasini kakho ngangingayi la kushunyelwa khona kodwa uNkulunkulu enomsa isitimela wangilibalisa iwashi ngahamba kancane ngiphuma emsebenzini ngathi manje ngiyaqhambe ngiyalibheka iwashi habe isikhathi sesitimela phela lesi sesitimela songena ngabe ngejubane kanti ngithi ngapha ngejubane naso sesingenile mase ngena la ngeke ngisafika kule coach yami sofuna ngigibela phakathi nendawo ngithi ngiyagibela phakathi nendawo la ngiyafika siyasha la kanti ngizokwenza izinto ezilandelayo kodwa angibanga ngisehla ngoba ubaba wayememeza sasigcwele kodwa ngangena ngama ngasemnyango ngibele emabhandeni ase ngizizwe ngamboni ngezizwe yakhe ememeza ngalo yathi uyasebenza imali awuyiboni uyamdinga uShambe akwananga umuntu okhuluma nami
kabheka phansi waphinda lo muntu yakhuluma ngakhohle ufika ngehla ngaphenya abantu la manje sengifuna ukumbala ngimfishane ngaphenya abantu la ngabaphenya ngalunga ngavela ngambona awu nayi le ntshebe madoda lo muntu ngakuthatha kwami hey angithi ngiyakuthatha ngiyakuhlanganisa ngavela khulume ngakho namhlola bu yaphula yini lo muntu ngithi ngicabanga la ngiyakudlalisa khulume ngakho athi mina kobe ngimiyekile mhlambe sengiyasinda la ngathi mehla khona ngizokwehla khona sahamba naye wesebaza stage ngehla ngamthinta ngejuba isibindi thinta wathi mntanami ngakhuluma naye cha baba isikhuluma isitimeleni ngesindeni mina na wathi ushemba akukho uyinkinga engaqizululeki kwangolesihlanu ntambama wathi mntanami vuka uze la engikhombisa ethempelini lapha esabelweni mina station akasebenzi ngoba ngangazi ngathi ukuthi kancindwa into enzima ngosiyancindwa sonto ningangithandi sona ngathi kodwa nje ukuncinda ngazi kancindwa masuqakekile funa ukuncinda ungampela ucabe hayi wangikhombisa la ngivuke ekseni ngayi ngilalele lo baba lo hey ngigqoba iwashi lokuphi mhlawumbe kushayela o11 bese ngiphuma kunendawo ke edayisa khona utshwala lapha utshwala kaShwebele edolo ngizongena khona kwangizwa seshowe ke lapha eyayizalisa ngemali angiqhuba iwashi ukuthi izobe sikhona ngikwazi ukuthi ngibe khona nami ngifike ngithathe le mali le ezalayo ukuze ngikwazi ukuphila kuthi ngabo 10 vele kukhalisa ngiyadunguza ayinsizwa yakithi mfowethu usifesi hawu mfowethu bese kancane inhliziyo leyo qhamuka mfowethu ungcono ngithola 100 rand ongazozala owakithi sobe sinikezana nasekhaya umfowethu kafika ke angifika ngidethise naye ngwahle mfowethu ungidethise ade mfowethu akusewena yini inkinga yakho yini awisho ngani ngoba ikhona hayi ngize kumtshela futhi mfowethu ngiyaqwalenda mfowethu imali engihola mina manje ayisangijabulisa ikweletu zingaphezulu kwayo njalo mangizohola kufanele ngibikelwe kakhulu hayi ngokubikelwa ukuthi ngibikelwa ukuthi ayikho ayinele ekweletini ayizobabike ekhaya kufanele ngidake ngiphose ekhaya bese ngivika ke bona adubula iningi labo abona uma usuyithatha kulo pusha mayikhokho yonke kokho kuthiwa amathwana angizokusho basuka khona kokho kuthiwa amathwana nakho amathwana akho ngenyanga ndafuna ngimbalekela le ngamboni sidala ngoba khona ngimbalekele njengoba ngigogela lona nje lamathwana khona ngimbalekele kufanele lona ngimbalekela ngangiboni ngenyanga ezayo ngithi kulo akuphileki makunjalo kwazi kuba nenoni mfowethu angikhombe lapha athi mfowethu ke waya nento ayibika lapha estation ha bese kuvuka amazwi baba izona mfowethu ngimtshele mfowethu kulo baba kaShemba ngithi baba kaShemba kanti bane bengozabo labo ndebele no mosho manje bengozabo labantu bapula baba kaShemba la uthe angivuke ngiye lapha wathi mfowethu uyanga ngani angithusa umfowethu amendisa ngidla ethi mfowethu yabona lo muntu lo ubethunyiwe kuwe uzawuthini kuba ingelosi yakho ifikile ekseni masidubile masifika ngaseko manje mini ubese ungakuthola ukusizakala ngobuza sizakala kuyini ngake ngihambe nomfowethu ngihamba nomfowethu ngicha ngivuma yonke into ayishoyo sifike singene ethempelini sangena inkonzo yasemini ihambe inkonzo angezwe lutho kwakuduma ekhanda uvamisile ukuzwa ma uzinto zihlangene lapha siphithene akho nto nje ngangayichaza ukuthi kwakushunyelwa kuthiwani ngaphandle ukuthi la ngaba soyibika wathi umfethu shona khona asengilandela ngafika nami ngawubeka upondo yasebenza ngiyibeleti kakhulu angazi ngizokwenzita uthi umshumayeli wenkosi uzowasho ngathi inkosi kubusise uzaphuma ekweletini hawu washo impela wagcizela lo baba bathana amen kanti amen buye kuba ngithi ngilindile athi sokuphelile feke ithithe sezwakithi mfowethu anginika ngalutho angazi kancindwa nayi mfowethu hayi mfowethu angithi ngesandla azawushona inkosi kubusisa ngawushilo
kodwa nginengalutho mfethu ngazi kuthiwa khona vaselina le kanje na upheteni wena ngibongophethe ufuna uphathe wakho ufike ubusizwe oh hayi duwe siphume nomfethu sihambe sifike sidlule endlini wadlula impela ngihlala khona mfethu ayathenga idrink mfethu siphuze idrink hayi abese nginikeza imali kanti mfethu la imali yawuzama ukuthi uthenge ubuyikhokhe mntaka baba ukuthi uzuyitolile ngoba ngiyabona kunze manginethando zana ngangibhekwa zana ngipha ngathi ubuya ngikhokhe awu kodwa bhalansela endlini ngoba awusazi ngapha ke mayishawa bangumsindo bakunyanga April leyo wathi ngayi hey ngomhlanje uprocess kwami yashesha ubuzo yashesha futhi kuphendula cha kusona isinaka kaNkulunkulu lesibuzwa manje aphendule manje kwathi ngomhlanje 25 engangihola ngawo ipayslip ngangikhona ngiphethe ayihlanganisi ikweleti sami ayithola le mali le akuhlangana ufike ngikhiphe mangikhipha statement ke sisale esikhuluma lapha iministry statement lapha ethi esikhuluma ukuthi ukhiphe emalini ekufakwe emalini wona ukhipha emalini kwasala malini isidanza ke sibheke hey mangisibheka ngaqala ngathi imali esebenza nayo imali hey mangiyapha ikhona isala imali le mali esele ngaphezulu kwali ela kwi-payslip engiholile sengikhiphile ingithusela into insizwa kaMbhele engihamba nayo ngayibiza Sondra la waza kwalo umfaka Mdletshe sihamba naye futhi naye weza la bonke bobuthela sasabhakela slip uthi uMdletshe awusondi bona sile yini bona sekanjani phakathi nonyaka singabona sile ungabona sekanjani wena wedwa ithi mina kwahleni bafethu ipilo kwi-payslip ngiyibonile ayinayo le mali i-payslip ngiyiphethe bafethu inensi zami njengisebenzile imali yami nje ukuthi ayikho kodwa lela ayikho angiyazi le nami ngabuyeleki phakathi ngoba sasiphindele emsebenzini afike ngabi donza ucingo afonela umfowethu ngamtshela mfowethu kunele licishe bekanjani ngazi noma mhlambe babhala ifuze nabelungu athi umfowethu afula seka kancane umfowethu athi umfowethu sheba uNkulunkulu hayi nami ngiyasho ukuthi amen wathi umfowethu kuyimali hey mfowethu sheba uNkulunkulu mawusho njalo imali le imali yakho le awukhuluzanga umuntu angithi awubulalanga umuntu amphutha imali uyifix ebank i-account yakho ukusendika imali avuka ngathanda mfakaxulu abayamazi ngisasala nayo sihlala nayo insizwa leyo sahamba nayo hey sala sibhunga nayo insizwa siyibekela le slip yayivusa kancane ikhasela yayithi ithi mfana ndoda Miss Friendly yake ekuphumele imali sahamba safika we street nakama ATM maningi lapha Eagle building sifike idevani Sondra sambe nawe la umuntu ongemva ngaloko ebona ukuthi ngoba mhlambe izokhetha wena sifike ithi shaya ikhadi ami lifake litoboze 1000 limit times 1000 ngiliphu yaphuka imali kaze kahle safile la kaze safile la iphume isithanda slip ikho hey da ashiya ayidinga vele ngihlome ngayo ngisayishiyela ngaphakathi ngathi ngikhupha ama stepisi kangisho ngithi zathi kuNkulunkulu kaShembe ngiyithatha yonke le mali kangiyazi ukuthi kodwa ukuthi kabani mawukuthi bathatha umholo omunye umuntu bawufaka kimi kulungile so thetha komsombuluko locala futhi kodwa usiyongenza ukuthi engenani ikho kancane kancane ngeke ngizayiyeka mangixayekile angena ngaphakathi ngabambula yini izula ifake kancane ngifisamla kade ngunumber 3 asengexakanisa enhlizweni ngihlange hlaze ngoba sengifaka ID la nakuboshwa thengaboshwa le mali phela sengingenile imali engingayazi mina abantu bangena kuhotel bathi angibaboni hey ngeza umuntu angabona ebheke phambili ebuka kanje angaboni into edlula la ebuka ngenxa yokucabanga yangishanga sambulensi songemva hey mfowethu wama manje kwathi mangithabe akusekho umuntu la sebengena abantu kuhotel hawu nami ngingene kafika into kwazi ngiyendini ayifaka ID kunemshini ngaphandle eswap ikhadi la waliswap yathi shaya pin code ayishaya yathi ufuna imali ningangingisa ngoba mate ufuna malini inhliziyo yami iqala ihlala lapha imali into yami mali ayisekho lana njengokuthi ngibuza ngifuna imali nje angisenayo imali sengiya nje ngalombhalo manje ophansi ukuthi usathi nginemali
ngithi 1000 rand ngibheke phansi ngale kokukhathazeka ngale yazi ukuthi yini le mali yafaka emshini wama 100 yawakhipha nginikeza usasayina ngasayina uthatha hawu ngafuma ngididekile kodwa imali ngiphethe fucking ngigcwele phakathi le mali yayingene ngaphezulu komholo wami yayi 2660 rand yadiboswa yodwa ngo12 ebusuku wangena emholo le kwiPayslip kwathi ngo4 minutes past 12 base ngena le bawuyifunda phansi bani ngakudibosela imali engaka ngo12 ebusuku ushamba uNkulunkulu hayi kwahluleka thina angisaze ngikusho lobo sokufika ngikusho kade ngilapha lenyanga ephelile zolo lokhu ke zolo nje lokhu ushamba uThixo zolo lokhu bengilapha ekhaya kwenyanga ephelile iselifu ngisuka ngiplana into ebengiyiplana ngangizobuyisela umama wami isidwaba ngoba kwase kufikile ukuba ngabona ikhehla nje ke ngililalele ikhehla lathi siyabonga phana sesingile ekhaya kodwa manje inkinga hayi awumakoti bale ekhaya ahamba nqini angazi ukuthi asenze njani yasiya yangiphatha kabi lento yangiyitha lento angase ngicabanga umama wakho mleke isidwaba kwakwangethina ke kwakubaba wayekhiphile imbuzi yokukhuluma isidwaba umngakhe ngoba wayesemdala ngakithi ke into eyenziwayo leyo kanti ayikhona hayi angathi ayilunganga kufanele ngithi ngibhekisiso kahle ngase ngiyamncenga ke manje ngicenga umama ngikuthengela isidwaba esincane kodwa manje hayi ngeke awusibuyisele angisenawo mina manje ukufaka isidwaba ngeke cha mama sincane lesi ezothengela sona hayi bese yavuma hayi ke ngikubeke emaplanini kwathi kwakusela amasonto nje amabili ngehle bese ngithi ngilele kuqhamuka umashezi ehleli ngaselotheni elotheni ke lidala lapha enzansi athi ngithokozise athi mina angibhincile angibethe silana nje angibethe hawu khulu bahlala kabuhlungu nje lapho athi angibethe la ayi bese ngivuka manje ngicakazisa phinde ngifone konje ma nayo ekhishiweni isidwaba nawe esekhishiwe hawu bonke lamkhosazana bonke ngithi ngifanele bamkhamathe hayi khona bonke laba makhosazana azonda sakhishwa idwaba hawu nayimhlo labo izela kangade ngihlushwa funa ngoba wena zathi buhlupheka ahlushwa ingane dadewethu yayichithekile abuyisa kimi yathatha u50 rand la ngicebese kuthi malumekazi awusakunekeleli nomu lapha la wathi yavuka ufanda konke emalini yahamba nawo phela hawu angithinte ngoba ngangisemsebenzini esemhlanganweni angithinte ngithi mina ayingeke ayikho enye ingane engathi malumekazi ngizobheka lapha kodadewethu bese ngilugacela kwakwethu impela wesisi hamba kanjani unkulu cha mfethu khona angisela futhi khona kufanele kanti ngibuza emhlanganweni ngifike ngithola bamthumela udlame ngibuza yenzekani ngizokwenza kanjani ngiyenzekani ngiqambe igama ngoba lo esinye isibongo athi uthumela udlame wakini noma akithi udadewenu asinile lapha wakini uzami uze impela uze kahle impela mezala uze kahle kakhulu abe ngibikele hayi kanti ngesemncane akamkambanga igama agcina nje ngithanda udadewethu lokho sengicaba sebe babili beyanda manje bashaya amathikithi ngibuya kalado ngizamile ngihlanganisa ukuhlanganisela mashezi ngayithola kumfethu umchazeleni imbuzi yakhe ngineza imbuzi kakadlela ngiyithole athi kuvuka la ngisho daye ekamashezi ke kuvuka la ngithi wangusisela sayenza babuyela idwaba sabuyela ngama bameza ukuthandela manje thinta kubaba emkhambathini manje ngingathini emkhambathini awu amanzi emkhambathini asevele akhupha imbuzi afake lokhuzane ukhuluma amakhazi asifake idwaba hawu kanti nasebafazi bonke babhincile
mina hayi nami bayaphinga namhlanje Amen. bakuyisabatha uzongena ngeSonto ntambama ngaye ekhaya ngoshintsha imbuzi mangithi sesiqedelela semini indlu sithe le sele lapha encweni sivela nje into ekade ingayenzi Amen. khuluma ngento njalo eyayizama ayi endlu ma iwanini indlu kanje athi asiphuma sithe nje hawu hlaba kokaka indlu siyaphuma phezulu hayi ithi mina hayi angazi ukuthi ngakuthatha phi wathi mina hayi uthi mfana manje sibethile lapho sephumile ke manje yakhuluma zomyana izi ngakho ke izinze hayi sihlekeleke nje sikwenze mdlule hey ngifuna njalo ukuveza umsebenzi kaNkulunkulu ukuba mawunamathela entweni evelayo hayi ngeke ube umsiki uyawuba inhloko uyothatha ubekwe phezulu mawuzenza izinto ezivelayo mangifika emsebenzini hayi ngizakusho lokho hayi ngizakusho ke ngiyeke okaNkulunkulu mangibiyeka ngeke mhlambe ngalibiyekela okaNkulunkulu ngizakusho mangifika emsebenzini sahamba lapha abelungu besithembisa ibonus ka2000 yafika insizweni madoda ibonus kanjani khona hayi khona bakhona 2000 mangithi mina ayikhona mina yena 2000 5000 ayizoyisho impala ngizayicanga ngizoyisho impala ngangiyeke ngoba iproject ngizayisho 5000 hawu le mali hawu madoda ke yacabanga ngeqiniso yimi ngedwa manje la ngimsebenzini phela sibaningi futhi akungizozondwa ke manje ihamba nencwadi ayithatha lencwadi yayibheka ama-percent asinikeza wona u7 kunento ama rating ke kunzima ukuyichaza ngoba zoyizwa ndebele nokabela mhlambe nezingane zizwe kancane uma bethu uzoba lukhulu manje ama rating bazothi inona leyo unikezwa ama-point ngamamsebenzi ngamunye ama-point ke sesinikeza wona avume ukuthi agcine ku3 ukuze ukwazi ukuthi uma ungabona point of3 usuke umsebenzi ongakwazi ukuthi ukhushulelwe imali emashaka sakuphoyo imali maye ngaphansi kuka3 ewu2 umsebenzi odinga ukuthi mawubizwe kuyohlala nawe phansi uxoxiswane ubuzwe inkinga yakho makukhona inkinga onayo umsebenzi ungahambi kahle emsebenzini ungaperformi kahle umuntu olofaka njalo uyobuza unenkinga yini ukwazi ukubekelelwe unike samashara weka ke phansi mangithile encwadini na 4 anginawo 3 na 4 ufaka ngoba ungeni ngoba ungeni imini nje ungene kanjani cha kuna 4 ingakho bekunikeze no 5000 ngenxa ukuthi mina ngina 4 lo muntu asirayithileke akubanga yena imanager yethu ntombazane yendiye imanager yethu ibingekho yona isikubimesithi live ngoba engadipulele yona sithumele nje egoli amaphepha wonke sizorethwa egoli kodwa kusho ukuthi wathi mayefika umuntu ongangazi ngisebenza kanjani ongazazi songisebenza kanjani futhi wafika nje egameni wabuka igama elithi zonke balenzela lihle uNkulunkulu phambi kwakhe bafuna ukujela u4 amen waleza lihle ujela u4 la ku 7% otholakele mina nginikezwe 9% amen ngifaka u4 kodwa ke ungishayisa ngovalo kakhulu ngoba basebenzi mhlambe ngizogcina kanti angiphipanga umuntu yenza umsebenzi wami nje futhi ke kwamuntu osirayidila kuyona imanager yethu mhlambe bezobuza ukuthi ngenzeni oluphezulu ngapha ngisirethwe imanager segoli umuntu ongangazi ufika nje mayeze kwiparty yango December afika khulume nathi kuphela kodwa rate yena uthe mayifika egameni nami uNkulunkulu walenza la lihle wafela gaxa u4 kodwa ifuna ukuya la ngiqale khona kuba mawenza kahle semzabalazweni nje manje okwenza indlu yesizulu hey khokho wami uyayifuna
ngithi ngizindakhile ha. Ufuna ukuguqa. Uthi angakho indlu abazohlala khona bona. Hey. Ngiyacela enkosini kuba ngitabalaseke Kodwa uJehova umenga kithi. Akekho ngamelana nathi. Kodwa make sasuka. Kaphansi kwale sambulela. Sawulethwa zimfuyo. Ake kwenze kumhlola. Umuntu oshefa akashefa emsebenzini. Ngikhuluma angayiyeki. Yashefa emsebenzini. Ukhona lezi zinto kakhulukazi eziphoqa kakhulu ushefa. Izinsiza kuphefumula. Njengabantu abasebenza ngokugada impilo. Eminye into siyayenza kodwa kakhulukazi makuthiwa thina liyasha impilidi sakusayinela soshaka. Into esayisayinela leyo ngeke kushimali isiko singasha khona. Umuntu esayisayinayo makusha impilidi sicosha lezi sigaxala sizibelethe emhlane sishone la eNorthsodic la khona imali yamaphepha siyikhiphe siyazi ukuthi siyenze njani. Size lapha koze kufika icishamlilo ezisemthethweni ezofika khiphe thina la. Mayingafikanga makuthi siyasha soko sasiphelele khona. Ukushefa ufuna kushefile. Hey, khale. Hey. Mina inkonzo yami ayingivumeli uma ngishefa. Bathi sokuxolele khona. Hayi. Yesizwe kushefa. Iphuma ibhunu laliphethe liyovula amali yalo. Sale ngento asindi. Phinde ngiyitshela ekongangaziye ukuthi mabe qhamuka abanye bathembe awungengishembe ngwakazona ngicela basithi hayi uzondi believe akushaya basho bathi uzondi believe akushaya akabelieve uNkulunkulu hey uThixo lo kodwa ngixolisa lenye indlela usindawo fike baxolisa lenye indlela ngihamba ngixabane nalo la ngidelela futhi kube la ngidele indlela engidele ngayo kube kwakuzenza ngayi ngazolibeka phansi ngoba ngacabanga ukuthi angicumele ngilibeke phansi bese ngicabanga umsebenzi uyaphela manje ngathishaya hayi ngacabanga bese ngihlisa isithuza amaNazaretha inazoshaya emuntu ayibukana hayi kaze ngoba lingicasulile ngacasuka ase ngiqonda ngqo imanager yakhe ngifike ngitshela ayathi sokhuluma nalo ngabona ayinelisi kaqonda kweyami eyami ke bisivele sinjanga ukuthi sizahamba eyonothini live hayi dayi zonke bedlala hawu ngosakhuluma naye ubedlala ufuna ngikhulume naye hayi yadayi ubedlala iqhamukele ithakwana buqiniseleni hawu ngithi mina ngicasusa ngicazana lokho ke manje hawu yabona niyathi lokho elana yekani mangihlangana nawe eshla ngaphandle uzobe ngasekhona la uzambuza ukuthi bethi uzobuzwa yimini uthi bethini yekani na manje ayibona into hayi casukile manje umuntu likhulume naye libuye lisekhulumile naye uthi mina hayi akaxolisa ifuna axolisa ungaxolisa kuwena udirele mina bese ke lingaxolisa indiya ngoba lifuna ukuxolisa kumuntu ungiphathe kabi lokho bese ngibuthi okay amandiya ngowamandiya leli India futhi eliphethe nami ngiphethe India mina ngedwa manje umuntu la kusho ukuthi ngizokwenza isicompare imithetho ke siyayazi siqashwe phansi kwayo bese ngifanele egoli kufanele eshare egoli ngiyitshela ukuthi cha angimangali kodwa nje kunendaba eke kanje ngiphoxwe ngomunye umsebenzi kanje wathi kimi sengibikile enhlakeni ngenzele ukuthi mayifika lapho egoli la niyazi ukuthi yenzeke kanjani ngoba mina mnikazi wami kunokwenza amandla egoli ukuthi mhlambe mina ngihlasa ithi intokazi ke umthi mkhulu ekwisheshalo ithi hey bhala incwadi shaya in writing le nto kwi-email la email wake kuma computer ubhala ngakho manje ukuthumele manje uqasha ke kwenye ngalo usukuthumela yona iqathaza ifone into ayisifikile ithi manje ke senze ngithi cha ngimangali ngiletha nje ukuthi kwenzeke kanjani ngabika kanjani ngenzele ukuthi mayifika lapho kunina niyazi ukuthi yenzeke kanje ingafiki mhlambe isinxele ngoba kuzokwenzeka bayifite isinxele ngoba
uhlango olodwa ngicacise ngoba into yakithi yona umntu idoge wenze kahle izila mangibuya sabahlangana amandiya befungisa eqalisa kimi bathatha imoto lelindiya ngixabane nalo nami ngadabona Nkosi yami ayikho imoto tata amanye amandiya ke lathi liyapaka efinisa aqhama amandiya ligoma ke imoto itata ahamba nayo hamba ngomhlahlavu manje mali ngibona phela phansi njalo isabana lithi manje abantu ke bathi ayizonto semva bethi mina kahleni angaze ngimthanda sithandazela kanti ngasuke ngakhuluma ngincokola ngihamba sihlukane intombazane le imeneje ngithi ayisengihamba ke manje ngizoqala kuNkulunkulu ngoba ngangova lo mhlangano ngizoqala kuNkulunkulu uthi uyokwenzani ngothandaza uthi wasengazelani mina hawu ngothandazela nje izinto zami zingangivukeli uthi hayi babale uthi hayi thandazela abantu bafe ngathi ngingacanda izinto zami zingangivukela ngisho ngonto bafe manje ke lawo mazwi ahlala ehlalile kubantu kuhamba imoto la kodwa niyambona kuZondi Niyambona uZondi sihambe hey ushampu uNkulunkulu bengixoxa indaba yesitile kuzane yokushefa ngathi ngisebenza ishefile itshebe yami ngishefa ngathi ngisebenza ke ngena ama-facts ke la achaza ukuba imoto ezothola imali inamba plate ayithini ama-ID number bayiphethe ithini ngoba awungeni noma yiphi imoto ngoba kusuke kusebenza ngemali kuphela imoto sikuphethe imali funeka ilethe inamba plate yayo iphinde futhi nabantu amagama babhalwe nenamba zabo zepasi zibhalwe ukuze kungangeni isigebengu sosiphuca imali mangithi la nayi le facts hawo le facts ngithi mangithi iyafundeka ke isela ku screen ibuhleni hawu ihlani ipho mhleni le facts hayi ngikhuluma isiminya ngasukuma ngahlala phansi bese ngikhophe ngikhiphe la iphuma iphepha ngiliqi nanti iphepha liphuma ebuhleni bamaNazaretha libhalwe igama phezulu hayi angilazi igama libhalwe phezulu ngakuyigama nje lomunye umuntu kodwa lithi la inkulumo liphethe mphathi uyaziswa ukuthi lo ngenhla obhalwa ngenhla uyiNazaretha akavunyelwe ukugunda ikhanda akavunyelwe ukushefa kwase kubhalwa incwadi yabahluli nencwadi yembhalo sabhalwa la kwase kusayinwa kuthiwa ngci mangithi uyaphenzansi kubhaliwe MV Shembe ngishayise ngovalo yini incwadi hayi bese ngithatha i-T-Pex sengenza ukuganga thatha i-T-Pex yithi kuleli gama isuke lithi bese ngibhala la phezu kwe-T-Pex ngibhale lami ngiyile lami igama base libhaliwe lami bese ngifotocopy uzobonakala kule T-Pex photocopy uzaphuma ngala T-Pex manje sokuyigama lami thatha ithi mangishayisa ngo2 kodembene nje bengisibeke phansi ngeza idini lena zona nayo incwadi buye esontweni lami thiwa ngikunika itati yayifunda ivele ngibhalwe ngaso isilungu mayikuthi istembu sikhona ilogo ikhona ayasho ufale kodwa athi zonke bawasho ngani ukuthi lento yake serious na cha ngiyivezele athi mana afanele yakho afanele umostadi khona athi umostadi facts leyo facts manje la facts wafaka sefaka i-email wayifaka nje ku-cellphone ambheka i-email yakho ihambe ifike ngicela insizweni esingenywe bengene ngasodo athi kancane i-email yami ekhona ephuthumayo cela ukufaka i-password yami la bese ngibuka yona bese ngibuka ofuthi ngiyeza ingene idose zona siswa ukuthi intshebe yakho iyeke kodwa ungayiyeki kakhulu ibe enkulu kakhulu oyi-3 manje kodwa idedele ngokwesonto lakho amen njengoba niyibona ngidedeyile abahlinovala amabovana baye bathi-ke basebesidelela lapha edimeleni bathi ezi sizo zakaShembe banakumanga ngathi bazala umfazi wedwa nentshebana zabe ngathi umanga umunciwe kwabaseyisa abantu bayisa abantu lapha phandle badelela abantu bansithule nje
Ya abantu abathi ngolesine kabheke insizwa so2 ezinye insizwa zibalakala ukuphila. Sestimaleni la siya emsebenzini zibalakala ukuphila zona bekulesithathu ongena u2. Zibalakela ukuphila. Zizodlula kumina. Ayi abantu. Azi into zangibhanga ubheke phansi angabona ukuthi Nazareth laba abantu sicefe sitshela lezi nganekwane zabo. Angifuna mina ngimkhulumisa umuntu kodwa azi mayexeka ngimtshele ngoba ngifuna ukuthi ngimiyeka mase efuna ukula bese ngimiyeka ukuthi ayiyeke ke leyo ukulwa ngoba ikabili le ufuna ukuyiqala nakwenze kuwine nami kwenzeke futhi ngiwine angizokubuka mangishaya into engeke ngikwazi ukuyenza le ngeke kubuka ziyaphuma iya influence izwa bazobaleka kushelisa ekhulumayo ethi bazobaleka njengabe hamba nje isithi ke gaqa ngenhlamba le ake ngisho wena semsana gaqa ngenhlamba usho lo muntu into ayishoyo ukhuluma into eyisiminya la uphilisa abantu uthi makukhona ingane sizwa yakho eyachithekayo uzawuthi uyasebenza ungahlangani yazi ke mina ngenza leyo nto leyo izingane zami sinhlanu ungabona manje ubona laba bafana abathathu nje bawu5 bebonke izona zazingivalile sengiye lapha eNazareth izona ngimva bangithele imali wafika nayo mashezi engibuzwa iqamba ngani igama ingane zibe ngaka emva kuba ngenzele umsebenzi wengane waucikizela ngifake ngisho imbuzi maphiko inkukhu ngimbuzi maphiko sipatanisa siphansi khona kodwa emva kwayo hey ngayibona izinto okwenzeka kwazo angisho ukuthi ngithini kodwa ngayibona umehluko omkhulu angifuni uqamba manga umhluko omkhulu ngawubona izinto ngayibona hayi namhlanje ngiyakwazi ukuyiphathisa imali nje nginganqeni ukuyiphathisa imali angitanti angiqale ngitante ukuthi angicwasela 100 rand la ngiphathanise ngicwasela hayi ngiyayiphathisa nje nginganqeni ngale gama lika Shem amen ngeke ke lokho sikuyeke ukusho ngoba phela ngifuna besifaqe uNkulunkulu ukuthi sekuphakamile ngoba uyena osiphiwe abantu bayinkinga zezafunda emaphepheni yokugcina ihlale phansi umshumayelwa ngapha emandawe inesibongwane esithe ezibonga ngoza onoJiyeza kambe nomjiyeza silapho kodwa bakhona noJiyeza nobani ngale wakhuluma ngento engingayifunda ephepheni umama umfundisikazi owayiduduliwe dudulwa zinkaba mayikhuluma lo baba ngiye kancane ngilale ndaba uthi ke kuyiganisa iphuma iyo gama la ikhethiwe yasiyasi mayifike